Audio Jungle. Audio Jungle. ASTC song pen Samsung Sing ti Memorial Park dharna kangni. Rashtrapati Bhavan along MP Kimi Horan Singh be simi kuri kedeng. Sa kang hua truck pen bang narkep akang hua phan kenep. Khat-khatia long truck pen scooty kachetong. Karbi Anglong life pen Anglong arit keno along kahomri. Lo kacharli o summer school chibi koksi to war aputhak kachesong kithurnang. Kardom pinipram tam aberta kathana bang nili Anjali baby non arjoitha bertang ton pen. Nangtum alam chak aphan manchipi pontha nangtum alam chak chipa pleng tha pu ke hang taram pen wo sik ni phai kri thoksi arni ASTC song pen kachesong kapang tang pon. Bangso dharna kang niahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Barim Jotson Be Holiram Terang Pendanglok KSA KNCA Yatum Chitongdun BJP asong pen kitamtang surihini rakrep li aningkan Lok Sabha kili kapachatang ahut Karbi Anglong arata phanang ki pialam chak Article 244A pachun pon pu puaputhak nang papleng nun La district of Home along the way, Karbi Anglong and Tenlo, to the one at Hayatun, and in the Hayatun, and take the long time, the Tenlo to the Sumro. Non hedo apor kimi Delhi Dispur lapen diputa BJP si charipon rola si Karbi Anglong lapen di mahasaw arata phan alam chak nang papleng nun pusi hang terampon. Bangso hut Samsung Sing Inti Memorial Park along pen armu jeng ponsi Karbi Anglong Deputy Commissioner aphan Pinpur alo Pajirdam. Dipupen camera person Sarjip Kathar pen Digonto Tiron Karbi Anglong wife. Indeng Kri Troksi Lok Sabha kili kahut kithom Autonomous District ST Parliamentary Constituency along pen ongdung avot kachipa hai pon MP Horan Singh be wasik ni phai Kri Troksi arni Parliament along simi kedeng. Wasik ni phai Kri Troksi arni pen kechengsi budget session kapadu ponahut kiduan MP atumaphan India Pro Tem Speaker Narendra Kumar arideng pen simi kori padeng pon. Bangso ahut Karbi Anglong arat kachinghon MP Horan Singh beta bangso ahut simi deng pon. Having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Simi kedeng ponahut Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen tim Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Japonsi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi Lakha Ingkoy Bathalang so MLA Dr. Mansing Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rongpi EM Mongol Singh Timong EM Lun Singh Tiron MEC Richard Taubi Pendanglok ki ongdung atum bangso simi kuri kedeng along chitong lunsi MP Horan Singh biaphan aning pathidun Dimapur along Kejor kang hudam jiaphan kachisik ihum sakar thang pon sek atrak wo signify Kri Troksi khatkhati police arideng chingnang check Kachini duna tengke ihum WB 19G 7465 sakar thang pon sek atrak Tinsukia pen Guwahatian ke pon bomahut numaligar along pen katewar abang lapen handyman atum kachumatha ari sanghu atum pen jokjak chelang si labangso sakar thang atrak Guwahatian pon pedatsi Dimapur an kejor kang hupon jiaphan si chisikrong Setame joy pen police atum birta longsi bukajan SDPO Padma Pegu kejalin pen khatkhati police atum jog jakatar libdun asai kedeng hot kang hua truck pen bang nerke aphan nep ingnang dun check kaching nang lok atum Tilak Biswakarma Suman Setri
Gilbert Pau, Subud Yadav, Rana Chaudhuri, Vicky Dev, Kaviki Lapen, Swarup Sahani Pusi Pangthek. Bukajan Pen Anon Terang Karbi Anglong Live. Bukajan subdivision arlu along khatkati PS angkang khatkati along abatai batai accident pen munit atum aprandam nanglo lakela su ahawar along gari kapasang athai kawe penajok pinangan gari kachingkoy aphai nang batanglo. National Highway atau warapotsi khatkati along gari motor truck akele kidu pik penajok. Tuwar akung malam gari pasang tipti pen gari motor atum kidam pinangan kasiksak jasimet pen bike scooty hai hui atum ke kai kita phere meme ang angsi donang bom. Laso ajok patumi anarlo setame ihum NL01G 9098 atrak bike lapen scooty aphan kapatong ajok bang hiniatum adi malong amat aprandam nang juilo lapen bang hiniatum ki ahir ing tangrak areng husonang lo areng ke so ahir kang tangrak ajok tong sikot pen Dimapur Zion Hospital ponsi ke so lang pon lo non hadak ahawar aphan arpu kedo keton kelang atum RDP ra prabjen pen gari kapasang mate parking adim pathik piasonte mesenji kali pulote kewang GR ni laan so se aphaisi bat pon bom GC angring nang thebom lo Bukajan Pen Anon Terang Karbi Anglong Live. Hako pen Karbi khai along kenang sot inglong rit katiki pen hen bonghom sok theng the karchi ang thek pen isi khai ajutang aphan inglong asu puke hokpon along non puta lasoman pen Karbi khai long thirklong. Sorkar ahin pen kapang thek pon inglong asu puke hokpon ang bong Karbi khai aphanta lun lam pindeng sumpot kechu kijun kidu ke thak keklem kitam ati ochok limpu chini dam pame. Lapurong arak rong hang rong bong along pen botol ki kurmati inghun RB aparman aning kanwang ahai ki hang piason si pining aning kana phanta misen na botol bukan pen si ratlong ji pu birta longpon Karbi Anglong Live apirang ki rong bong terang pen badong ahavar inglong rit katiki along an palidam si haladak arat aphan ason chingki chithandun nang rit katuk dang kon bang inglong Parisi nangli pipiat sok lo kinong ji pugamata barasi nong ji la Parisi mata barasi nong pohe ente nangli pining la so ret kinong ji aphan gati si kidang igloma pipilo la kiti miti kapeklu itang Karbi Anglong Live aphan kapachini pon phang arik bui along birik thoi the bonghom la pen theng the he hui asonamung e pon lo busik hen up kardik potar lam the ateng pen pining aning kan ke pan pon arit adang along hen up angtu jopadap ahan aphan hitikulat along pen chiki jok pratlo pinpur me atheke inglong arit katiki jong si botor bukan mesen puluti hidi pen anparta inglong arit along si kelong pon ason ongmu palam the thana pachini don News Desk Report, Karbi Anglong Live. Kheruni chareli pen umrong so kedam atuar kewak saide pen ajok rat arniwang kedam kewang kachehelat ke sung phonanglo bangso puthak Gorkhali Student Federation ahin pen japonsi wo signify krip ho arni lochar li osomor atum tuwar kewak pen kedam kewang ke sung aputhak kachesong thurnang pak Bangso tuwar rat kedam kewang penang an katura chitong nanglo laan parta kisuki un e ahut pulote misen adi malong an kisu chiponang ji pulote bangso tuwar pensi di mahasaw arat ke tiroy pon vek nangji lasi kedam tang bo signify krip ho anarlo apor grihini malompen All Assam Gorkha Students Union Lapen All Dimasa Students Union Anparta School Student Pen Penchelangsi Khiruni Chariali Pen Doyang Muk an Ajak Peace Protest Procession Barpon Rabjin pen tuwar selam nangji, overloading atrak aphan nep nangji, overloading ponlong le, safe road, safe life lahai ason, placards along stock ponsi armuche jeng pon. बड़ा आता है वहाँ हम लोग को स्कूल जाने में बहुत असुविधा होता है वहाँ हम लोग को इससे बहुत सफ़र करना पड़ता है हम लोग को यहाँ पर बहुत डिफिकल्टी होता है जाने के लिए क्योंकि रास्ता पूरा इतना ख़राब है और यहाँ रास्ता में हम लोग जाता है तो सब यूनिफॉर्म में तो मार्क लग जाता है कीचड़ लग कब से खराब है बहुत सालों से Piniprantam aberta bangke lepas kang tuan iglo demi thakmi kardong Audio Jungle.
Audio Jungle.